bwega murithiria wa Meru TV ugoro bungi bwega buka bura twina mbere kwa tukiona kanya ga utirimana kimetha yetu ya ntheto kirigagira ati makora kunde wethiritwo ri ugoro bwaku buthite na mbere kwa bukiagira na gitio kinene mbetire nko wati ogeni kirimara tukubangirite ugoro bwe munthi kawithira bambetega ni Famines wa Kimathi na kagita nigaka tukaina mbere kwa tukiambagiria cietu twina mbere kwa tukiambagiria na chikone na siasira chethere tukina mbere kwa weekend ya Agao county ya Meru araende kwethere tukina mbere kwa yerwa chiacha waliwa lekauma na aramigambo ya muthenya wa igoro ya mugambi manyara kirimo chemanio wa Kolea yethere tukina mbere kwa kireta murugutra umunene wa gisiasa na ara MCA mwenda thire tukina mbere kwa kimenagiria miari ino na kuga miari ino etiko boburu ya mutongoro mwandiki wetu wa ntheto Jeff Wagituma no utwambiria na riboti ino nawe mugambi manyara muthenya joegoro na aretire atongeria ba Meru magaindi ja siasa na atiganenera beta political terrorism ati gukara kianganga ya mama gitinda meetings cio tuko kinyajenge barare ne athere igoro pakiuga meeting ya maendeleo urona maendeleo meeting ya maendeleo ithagwo tuko Miario Nandi MCA wa Kithi mwenda ithire aumirite na kumimeneria bunene Manyara indaigirwo ro aita leaders political terrorist Mwambi Manyara indaigirwo akira anto okolea tatina karete mama na rakoti Mwambi Manyara indaigirwo akwete atongoria bangi nonto ba chamania ikenda abakwenda kana mama kareto banenkera virae na bio kana mama aingirite murango patikare into bya Meru ingi mwenda ithire na kurio ria mbecha chithirite chigitumirwa nonto atongeria ba Meru batithirite bakire ora kawira Mwangaza ikaritie bongi bwina kawira Mwangaza eti Ameru atongoria ba Meru onto bakuthurana ikawira Mwangaza abatite kana ingite mirango bati access mbecha cia Meru baomba kurea tenda kuria kiuria mburi atiri thai mbeche cha insurance 328 million icharirwe mbeche irire wiki kama na 350 million aki irire wi thai staff batombo access medical cover bahitumira cash mbeche ina ire mugambi number 2 mbeche cha kurea loans cha staff but our only net pay for the last 7 months mbecha ire cha kurea mechara cha kurea maloni ri kachi other statutory deductions nori yacho mugambi Manyara bona kawira Mwangaza nori yacho anje buingite mirango utu mutongorio ngo akomba asasi na mbecha ire anje buru abo karite mbecha cha Meru nori yacho mbecha cha Floka 300 million thai mwaka yotita kuthira twireni nori yacho point irenge mboba koria mbecha ire ikurita ngwe nire MCs baikirita 36 million per ward yachio 1.6 billion mbecha cha maendeleo 3.6 billion 2 billion iwere ure na acha boteta ground ine na ubwita boeta abo karama boka we intobure MCs kirita kembanje ti bokureta mbecha 2 billion ire mugambi na anche buingite mirango atongoria bangi batikare buna kawira Mwangaza re nuri achio so it's better to genuine na Meru bate amia Meru ne antu baba ume reke ni kuthulungia Meru bugwe kabuingite mirango itekare ende jere ite koro kachi evaporate bese Meru aje dachi ngas ende yetaruo na nchoto okurea twireni baba kurea ndi baau ni miarie gwa timbaru ni kirima mubisi na kinyankuruki kumeneria kawira Mwangaza ni untu bakurega gwike mirandi ya witi na mbere wa ndinewe indi ageta muthenya joegoro kweja na mandibuti ndenda kumwira mbere ya kuja guchochea atongeria na kunenganira mandibuti ndene gondiekwa ni atumirite bubuthuku kabisa tontu kwina barabara aregere ithithwa na ntengete mbecha cia barabara ya Chogomu nitho neri na phase 2 nenda atengete mbecha neja area nto Moro center abere kathithwa netathithirwe achoka kwina ndaracha erujurwa barabara yeu rwetawa Kiuro antu gwetawa Kathanga na antu ndekirite box karabati ijere cia 1.4 million mbecha ichietire na itathithwa Mutharankari dispensary ndanenganirite 1.5 million into bire bigirwe no equipment bire byagoro bya Mutharankari
biagurirwe into bia 300,000 bingi bionde biteja chogo dispensary ndani ngarete mbeje cha rab chia 1 million nejire adithirie carburetary adithia tumanto tokai na kwatuika gukarika ithithio ritathithika kaire tonto mbeche uire chiejere chogo dispensary is less than 100,000 na ndendo mwira o kuthiro ngaki mpura na kiarege bubu ino tubwatongeria bara be mero bara bakwita nguge nikenda bombo tethia mero bite mutethia tonto byute byo byatumete impichwa a impeach non tubwa kwethwa governance ire nayo ndene mero tongere ba obutibugi na ibyo byatumere to mu impeach na rina tigane na maroro badu atwingugene na twingugene no kwagirite na wananchi bara batwete nguge no baba kejo kuri new contract chako cheto 2027 kana ba reject kulingana ngogire to kulita na amero bokarongo yo no kolea okole ndi thai kabango in series emone rari kuoro kwa mwechima mubichi Nyaki West enge asande no tengo yile ibabu buringwa mbicha president atomiro onania bo itita onge bo ina kawira na ground babu ito oewe kindabuti rogo kindabuti ara mero general kotina machine and dialysis kotina CT scan ito kona ngavana yonto Murang'a aina dialysis mobile ekuvilunganya na the whole county eweteke bantu bara baina thina chekithini nambi baita thuka na atu na mero ne ndo kamandela kindabuti nende mndomo kwa ngame tukaringa mpe na manto yonthe kwatuika yo tonete miako yonthe na meja tukironi karetwe nkiripotera Meru TV mbita Jeff Wagitumam. Bwega Jeff Wagitumam nuntobo riboti ino na njira enkinyanire kutokerekana riboti ino nwarene na ombele kumanarante shiagembe bethiritwe bagikurira metho Gavana Kaura Mwangaza na arabethiritwe bakimuri gutigira ati athinambere kwa ikinyire mirandi ya uthinambere ndeni ya matura nuntogotie na utethio no bure kubethiritwe bakinambere kwigwa bakiona mukiri wa Nkonja nawe na riboti ino. Sisi ni watu wale wametengwa kabisa na serikali, especially hata ya county, hatupati maendeleo. Bauni nduke mbele bakumantere siembe arabaumirite no tariri no talamirandi era yombete kwethire kithithe ka Meru County bakiwa monka thai utewe tina mbere bobonete na miaka indi no kaiweta na kinyati baki kwethira mbesa ni ciethere itangikire budget na budget no kaiweta na mbere kuthomwa inde ute murandi kinya yumwe yuronekana lakini ngatu kuona budget ni kuthomwa ni kukariyo lakini we groundine history ingi ni aita approved ogeto kwetha babara ni kiriki bao ni thirikite ngui na tebwithitwe loyantu betu mandela 2024 ketho ate onwari ni 2025 free na takwa kara tethira twite thuka county government ureba ati tutethia revolution yeyire kenda services cie kinya ki mwananchi cia yanirwe cia 2023 2024 budget mwaka yu athirire thai tu another here thai tu etete uchora another budget come September kama June ito kuromba county government June ekyo kinyabutari release mbeza cia previous year cia county government release NB to kwenda watu te kwenda mbeza turenda mirandi ta youth ba Egembe region na Egembe ito ku acknowledge you have left us behind so much na mantu bariria mirandi bia twa milioni manatha tuitie euro mbeza ucio nthe batu tukaria akarinya batwe twibethana bate kuri mirandi yo tuonete manturene oriu bakiurio kya kwethira thai maendeleo yarabawetia na mirandi irabakwenderurwa ne budget ya mwaka yo 2023-2024 tibaki kwethira monka thai itirarurwa ende ne kabari yaritu ikinyera mwaka yuyungi ne budget iriku yo bakethira baetia na kana ni maendeleo ya mwaka yuriku bakethira baetia kintu kiundiaria batu tukaria county ya Meru na ntuba ba area Egembe maendeleo yato kuwa abwethwe ni ya 2024 indikithe tuweti maendeleo ya 2024 le lo ya ntobeto ndemburie aya mwaka yuri na atakwagara ningi kweyoyo na mbesa nonke kwa allocate andele na ntu nonkaba kuri mbesa cia youth nonkaba kuri mbesa cia Egembe mbesa cia Egembe sionde ite kuoneka nacio eta is the financial year 2023-2024 no water no project no bwao hakuna kitu hata moja imefanywa. Yet we have a government that is claiming that this project was completed and confirmed by the control of budget. It is very unfortunate. Completing of Damare and maternity, 1 million, nothing done. No maternity, nothing at all.
sisi wote viongozi wa vikundi mbalimbali wa vijana, ili tukuje tuangalie na tuongelelee yale mambo yametufinya moso kwa county government. Ukiangalia sasa India Igembe, serikali imetuachilia sana moso the county government. Our government imekuwa yani imetuchukulia sisi vijana wa Igembe kama their political tool, kama watu wa kuexploit vyenye wanataka, kama watu they have like Iboye nuntu kinyabo riboti yenu na tukirekana riboti yenu ende tuthinara ntereche Southimenti nara meario ya mujumbe wa Wuntuko Shadrack Mweti yethiritwe kinambira kwekimenagirwa kwegitereka iri kumania na mantu makonene na kieni kia ndege kia mitungugu harakari kanamba umbithi baba bethiritwe bakinambira kwebakiregana athuti na nthetu eno bakiuga tu ntu bwagitumi tu kuinambira kwegwa bukirithagirwo kagitania. Kamwandiki wetu wa nthetu Jeff Bagituma no tubangirite riboti ino. Iji ni migambo ya Daktari Shadrack Mweti, mujumbe wa Southimenti ari ntereche Nairobi, garune ya munini wa mutongere wa mugongo Profesa Kithure Kindiki ari arombaira kariba Southimenti into. Just to mention a few. First and foremost, on behalf of Mount Kenya East, I once again emphasize on Metogo airstrip being upgraded to an airport for commercial purposes and the extension of Isiolo Airport. Meario nayo bamwe bakari kuma ntereche mutonga igojire bogaiti Southimenti bonenie kurega kunganirwa niyo. Aigwa ndege mutindu kironi gikiaga muno ya tulombera nikia ndege. Nibega na bena ndege melu. Barabara yongwe kaita migunda. Tukaria gwale ule kieni kia ndege ni yake. Please Dr. Shadrack Mweti wajirundie awolelete esokele no katokuigwa fununu wekirole tiria nikieni kia ndege tani ntiona ndege na ntiafondi ndege na ntana toa ndege na ntije nkana mitwale ni ara kinya batariritie mwe mirandi benda kuthithirwa mirandi nayo mubunge atethira kimigweta Karen gintu kingi ngwenda kwariria mwesimiwa kwena stima ijio kugogekira mutonga ka stima igekagirwa na kanywa ka stima igekagirwa na maratazi alakizanga ntukono gaikotira ana beto bonage no anto ahega akuromagira no bonage welu bwa kuroma nabu no ntutaleu ana beto bainge balura umwakiro kile no ntutuko utena welu bula bakaomba kubatereria enda balura umwaki edia mutonga etestima edia ntakani etestima edia mbustani gonto gweta kwa kirigoni go testimana ugategera skulu eje yetu ya Gisisi primary ni ona nenkuona aibu mwana wakwa kana na beto bagiromagira muretuni tayoyo onto ko muretuni kwena riski ana beto kolewa nendua mwesimiwa elutole wejo cimentere alitwa babeto irasi bibi ubongera irasi binge no environment erwe ere mbega yao antwala bakaromera tairerie mbaririe twana twetu twa cukuru roi biolo tutebio twana twetu turija cukuru biolo ni barija kimwana arimu kona mwarimu atonyete nako kana karungi murango no kageterete mwarimu auma kioro gatonya roi lakini ulenge diala kirule kindike ukamwira no kirule kindike deputy president tuzenzelia ndagazi ya Nyidimbulinji no ndagaseu nekula kantu bainge mono Gisisi primary akalire ta mugunda ono temenya kero kwena skulu ni ara iromba riao nandi ni mujumbe uju ethira agicoka maturene ethira akithikiria bira biithirite bikiinyiria mukaribu nene ni kenda ewa kanya kethira kiariria mantu jongwa jara jethirite jakiinyiria akari Dr. Shadrack Mweti atiri kana MP wa Southimenti thikagiria ngira undi ura tukuga kenda lelo kari mucemanio tajuka iri uriwikagia mantu maria tukwariria naja tigakuga amaku tikageria ngira undi titule akariba ba Southimenti ura tukuga kenda udijaga nale akwira deputy president mauntu mara tukwenda yo no tuiga rore tumwe twe mwangani yo atharakaniri no butwire tukaruka atharakaniri tukaigwa sese kula jeto no tukari kuringa kula jeto na otuka bote tuigwa tukari uso basuta ni mwindu bakareke mbioki ba muthomi njoke tuzenzirie kula jeto tubarula kera lakaniri
kana baba mambo ya toto ya Meru ko to bibo to mambo dikeria goji Nkiripotera Meru TV Mbita Jeff Wagitumam. Iboega na kio gikundi ya Giislamu kumanara ntere chesoro kethiritwe kinambere kwikithiuruka kuromba into bia gutethio kiri bara batakwibumbira barani ba Islamu kagitanio karala madhani yethiritwe kinambere kwikithengagiria na arende kuringana na gikundi iki kethiritwe kiromba antu bawendi bwega gutigira ati bagutetheria bara batena agantu muno kagitani gaka. Mwandiki wetu Wandeto Mwende wa Raibuni nawe na ripoti ino. Ikundi kia Islamu kuma kaunti na Isiolo ibabwethete rwendo rwa kuromba biotethia baba teociomba yarua iftari wo kaitene ka Ramadhani yetete kwambiriria. My name's Fardosa Daud from Isiolo Muslim Aid Network, and I would like to remind you all about the holy month of Ramadan, which will be approaching us very soon. We decided to conduct the iftar walk, which was done today, and it was successful. People turned out. The purpose of this walk was to collect revenue and collect food to help those who are the needy and the vulnerable. We also have another approach, an upcoming one, which is called the food caravan. This food caravan will be walking door to door, will go to houses and pick whatever you will give to us so as to at least have something to feed to the poor during that critical time of the holy month of Ramadan. My name is Ismail Alio. I am a member of Imanet. Today, as we have experienced, we had a walk from Moti Plaza going to Chuluroba and then back to the place called Baria and then back to town. So in the process, we were doing our own initiative that we started earlier today, last year I mean. So the initiative is all about helping the poor, bringing people together. So it is basically an initiative formed by youth for the entire community of Isiolo. Vizuri tukushikane, tukuje pamoja. Sisi tutatembea tukicollect chakula kutoka kila nyumba. Wakati wewe labda unahitaji kusaidiana kidogo, unapeana yale kidogo. Isipokuwa hata sisi tunafaa tujaliane jirani, kwa sababu kuna jirani yako hali yake haiko mzuri, wewe umeshiba. Ni muhimu sana yale kidogo wewe uko nayo nyumbani usaidiane, kwa sababu kesho inaweza kuwa ni wewe. Huyu leo ambaye ako hana inaweza kuwa kesho ni wewe. Kulokibari tetembe twakerea kariba Isiolo na kontokonge utethia baba tena bia na kurombera bange oyora yethaira yo moroto yo Ramadhan. Those who are able, we can help our neighbors, our needy families. As it is in Islam, it is our right to all take care of the poor and the needy. We are also supposed to take care of our neighbors. Some of us are sleeping on hungry stomachs and our neighbors have enough that they can help. Tafadhali sana, if you know you can do better, check on our people, then people in your new surroundings, you can check on them. If you can help. If you can come through us or help in any other way, let us come together and at least manage to feed those 2,000 households that we have identified. Kwa hivyo yale kidogo uko naye, sisi kama jamii tuelewe umuhimu ya kushare yale kidogo tuko naye. Jamani, tukue na utu, tuwasaidie yatima. Kuna wale nyumba leo hawana kitu na sisi tukiwa tunafurahi tunakula kitu, hiyo ni mbaya sana. Jambo hili la watu kundi kuzunguka unavyoona ni kuambatana na kauli hiyo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na mambo ya kheri sisi kwa Ramadhani tu siku zote. Na kuwasaidia wale watu kujiweza katika jamii, kama kwa mfano kuwafutarisha na kuwapatia misaada za namna mbalimbali. Hii ndio moja katika misingi mikubwa ya Uislamu. Kiripotera Meru TV kuma Isiolo Mbita wa Mwende wa Laiboni. Ibwega murithiria wa Meru TV nuntu bwa riboti ino na njira enkinyanĩru tukirekana na riboti ino endega tuthinara ntere chia maraene nara kariba guntu kubethiritwo bakinambere kwiba kana bakitheta nuntu bwa yura ryangu tiriari thiritwo rikibakura metho bakiuga mbura ira chithiritwo ikinambere kwigua ikiura wakagita kara echithemete bainambere kwiba bakibithagira bantu achege. Mwandiki wetu Wandeto kuma ntereira murithi waba nwewe na riboti ino na njira enkinyanĩru. Hapa kwetu Malani hapa kwenda Sooni ni hatari. Wewe sienda Sooni unaenda kutupa nini?
Igorenkona winte no ire igorenkona igorenkuntione kankaranda sinkaria. Bila biongo biomirote ona inyamato. Totiani nyango ko musinya biringi betemwe. Wakagitaga nkuruki ya miaka 3 hakari na turi bokumaki na duba maraene na teresia mutuati jwa nthiguru guntukwirike ya kinisa bationete mbura na untubuna ndibe na o mbura ithanthatu bataketha. Tuko na miaka 3 hatujapata kitu. Hiyo ni season 6. Unajua mwaka mmoja iko na season 2. Tuko na miaka 3. Nitogorara ndene tuko ithato kana inya tutona bia kuria. Kuntu guku ni kwarite untubu nene bura kugwitia utethio bunene nuntu bwa kwithirwo antu babate kuona akurita bia kuria. Ona bia kuria kuruma nyumentu kwithatu. Kwetu ngeguru cienda cinyangia muna twana utana bathoma cukuru. Utana baita cukuru nuntu bwa kiangasi nuntu bwa mpara na gwasiria kinya rura kunywa. Antu kuna bate ng'ombe bate mburi bendie mburi cionthira thia miaka 3 ithirete. Koguo tunyilite na inya muno. Bakiaria ni baugite bo bena mpara nyingi na ni bakuromba utethio bura boneka kuma ki thirikari nikenda bakomba gukinyirwo ni bia kuria. Patwe tunyile tuimpara Rwanda rumno itoregi impara bwega buruto te kone nya bia kuruma utebinya tone nya kinya musanda kinya yokari mami weto geria pio weje ko weje otwe buru kinya te kamushanda tone no kinya bia kwana beto to kuma kitakene matha ya ithano chio tuko tukendelea kwethio kukuri nyumona umetene na nthe mwangaro kire iro tuitachia twakinya nao nyingi cia rukiri nyamu no munene bondo tutinyilegete bamwe bao bathiritie gitari nene mono bataruma gintu akauga bathiritie kinyankurukia ntuku 3 bationete gintu gya kuruma bena mpara nturene malaene na tubatu tukalia ntori ba malaene ntori aira kimera na twina season ithanthatu tutaketha iyo miaka 3 twanda bikora bikomera ndi tukareoketha thai tukinyete antu abekara roriko mundu akunikira kasolia kenda mwana mama ni musumbura bia kuria itokinyete abekira na maiya nyungone tosoliene asia mutiari akunikela mwana kenda mama ererete bia kuria na ndiba kuria thirikari nikende komba gwikinya guterna ruru na nikende komba kubachwira bia kuria o amwe na bia kwanda igitenere twitite manda na season yeji kongo atokwina mathina nyana batiwita cukuru turitani nya boro andaru kenda twana ngima tweta bo kwendi nyanyanki kwenda turathurira atongori to baba tonenie tugomba buru kabisa. Murithi wa banki ripotera Meru TV kuma Jamirigone ya Igembe mawa ibwega muro wonrithi wa banuntu boriboti ino na njira inkinyaniriku na nkiragira ati ntongoria thirikari bakaina mbere kwigwa bakiriragiria guntuku kuona ati bakuina mbere kwigwa bena gantu ga kuruma tukithina mbere na thero cietu no arira nabo ende thirikari yithiretwe kiuru gutigira ati tikuthungira ngugi cia kanisha na ikengo ne kanisha ekomba kwiwekiruta ngugi ciayo bwega. MC Mwitonga nowe na riboti ino. Bishop Muthenja nombete kwithirwo alichumiria nomba kwithirwo akiariria mantu jatheri akirombaga na akiuga kanisa nibwirite kwithirwo ikirita ngugi na thirikari ikomba kwithirwo igitikiria kanisa kurita ngugi yayo na njira iria yagirite akiaria na ugite gutina kingi kina ngwataniro tiga thiri ni eretaira antu kumba gwita na mbere no tunyero tatora murungurure twira rugatwira aria kwina kwiganwa mwathani na thaga kitharimo kiawe kwa antu kumenya na kwiganwa te lazima twithira twi gantu kamwe yani twi gintu kimwe no ntu ngwataniro tugaga te unity te uniformity anjire rengi tukiuga u kwithira bugwatanite te kuga bugwiri kwitha bu uniform yani bukari umwe no ntu womba kwitha na difference cia kwinde ugatikiria tumba kwithira twina ngwataniro na tumba gwita ngugi bwaga na una ndi kwina ngwataniro ira murungu no na tha kitharimo kiawe kwa tukuromba antu iwethero bena thiri na antu no tunya rutatura murungu rugutwira chweni thiri na antu bonde na wagiru ande ikuonania rimwe ni kuura thiri ni kuura ndige gachugwa gogekira bidii ni kendo chwa thiri itugucokeria mwathani nkatho ni ntu uria etete na mbere na gututethia
ndene ya nthiguru yetu na thiri iria twithirite turi nayo na itukuromba thirikari yetu ni untu bwa mantu ya thirito jagita na mbere especially mantu ya SHA antu bara baingi na ndebe na thina muno nontu bate kumba kuona uteithio buria bakwenda gita riria agirite kinya kethero antu ibambite ni kuria ikwithirite kwina thina nyingi muno na ndi nontu hospitali imwe na ndi cia public na mission hospitals na ndi nirakinyirira antu aria batumba go process kumba gutethia antu nikenda bomba gwita na mbere kuona uteithio buria bonekana kuma kiri fund na ndi tukuromba thirikari nigerie ku speed up process every transition itathithiriwe bwega yomene kuthithwa antu bagita na mbere not of course antu bagita na mbere na kurea abagita na mbere na kurea nikenda na ndi process yomba ne gukinyanira bwega na muntu omba kwithirwa akiona uteithio buria bubwiri kwitha bureo ko thirikari nigerie itagere mantu jaja na antu bategete na mbere na kuthangika itukumenya itukurukirite gita riri umo kuma gitara covid na uria antu bakarite bainyiritwe kiuchumi na ndi ibwaga thirikari ikageria gwika mantu jamwe na kuona antu ibakumba ni gutetheka gutina thina kanisa ina gitumi gikinene muno ndene thirikari yetu nontu kinya tukathoma ndene ya wirane bukuru ndene ya Biblia ni gutonia athinjiri na atongeri betanagia amwe igitaria mutongeri akethera atikuthikira kinya uria agutarwa ni atongeri ba kanisa no mwankando aithirwe reo nayo thirikari tumba gutonyera kanisa igeria kuinyiria kanisa nontu kanisa na inya na mibango yayo na ina uria Murungu akwenda kanisa ithirwe kari na ndi thirikari tumba ku regulate kanisa kinya ketha nio kuthithia registration ku register kanisa gisheria twithirwa legally to guchemania to licensed ni thirikari kwina uria Murungu no akwenda kanisa ithirwe kari na ndi ikwithirwa kwina kweleano kuria thirikari tie gutonyera kanisa na njira ndio ndomba kwithirwa nkigua na nkiona mbita MC Mutonga ngikuripotera ndinene ya North Meru TV na ndeto chietu no arira noe mutongoro kia makia ODM Raila Amolo Odinga kiaria na aragaro ni ya rais ntere chia Mombasa na araba kwaragiria ndiki bandeto nethiretwe kinambere kwigua akiuga na chokerete anthiguruni ya Kenya na ende na chokete muyutira ati na kwinambere kwa kirithiria mantu ba makuthikagita ni waku nethiretwe kinambere kwa gikatha na ucokeria nkatho mutongoro mugongo President William Ruto amuna thirikari yake no ntobwa kumuwatira na kumuwata mbaru kumuyika kiregete kia EUC kirathiretwe kinambere kwa kiwa ngwataniro ya thirikari ya Kenya nethiretwe kinambere kwigua mutethagiria bantu anene kagitani waku no raisi nethiretwe kinambere kwigua kiuga ende bakarutanira ngugi amwe na Raila kiri thirikari ya urumwe bwa atongoria. Mutongori wa kiama kia ODM Raila Amolo Odinga muthenya wa munde akiaria na aragaruni ya rais ya Mombasa nethiretwe kinambere kwigua gitariria na gucokeria nkatho mutongoro mugongo President William Samoei Ruto amwe na thirikari yake nuntu wa kwinambere kwigua bakimuwata mbaru kiri kuromba giti kia EUC nara Raila ethiretwe kinambere kwigua akiuga ngwataniro ya atongoria banthiguru ya Kenya ni athie nambere kwithirwa igitethia bantu anene. Now I'm delighted to be back home. You see, east, west, north, south, home is best. I feel very, very happy and delighted to be back to Kenya after what we went through. And I want to thank everybody. I want to thank you, the President, the Deputy,
the ministers, the leaders, and Kenyans generally, who traveled with us this journey across the length and the breadth of the continent of Africa. This was an enterprise that has been an eye-opener. It gave us opportunity to understand our continent better, to engage and talk with the leaders across the whole continent of Africa, north, south, east, west. We now know more clearer the challenges that face our continent. Kagita ni wa kukinya wake aria mutongoro mugongo President William Ruto nethiritwe ikatha Raila Odinga arethiritwe kiuga na thie na mbere kwithirwa agikira mathungu gutigira ati na kuona kanya gaka kinyoka ya kwithirwa na agire kanya gaka na thie na mbere kwithirwa akirutha bunde bura kumbika gutigira ati akoina mbere kwigua akiwata kanya gaka. That this morning we met here to bring closure to our candidature as a country through Raila Odinga for the Africa Union Commission chair. As you are all aware, when Prime Minister Raila Odinga announced that he wanted to run for the position of Africa Union Commission chair, as president and leader of this country, Raila Odinga being a leader in our country and a candidate, I took the position that this was not about Raila Odinga the person, it was equally about Kenya the country. And we processed his candidature through cabinet, and cabinet took the decision that we were going to deploy support from the government of Kenya, as has been done before, to support the candidature of Raila Odinga. Kuruki Ruto nethiritwe akinambere kuagitariri na kuga ende ikagita gake gakurutania ngugi na Raila arethiritwe akiuga thirikari ino ni atongore bonde akiuga ati bakainambere kwa bakiwatanagira amwe kurutaniria ngugi kengo gutigira Kenya ekwegua ikithi na mbere. This morning, as has been said both by the DP and Prime Minister Raila Odinga, we close ranks as a country and focus on what we can do for Kenya. The things that require our collective effort as an administration that is now broad-based. There is every reason for us to accelerate the momentum for the delivery of the things that will transform our nation. Kuuma methani ya Ndeto ya Meru TV, kawithira bambitaga ni Faminas wa Kimathi. Iboega nuntu bwari botinu na imana ati iboega rira kwina ngwatano ya atongoria tiboega rio nthe kuina mbere kwa tukionaga nkuja ngukuja gatiga atongoria kana atongoria batega kwenda kwereanwa kana kuwatanira nuntu ntubobono bothi na mbere kwa bwete maukegwa kwina ndoa na gachagacha nthiguruni. Riboti ino tukinyimuthia maratu kubangirite orobwe munde muraithiri wa Meru TV nkatho che mwanya tu nuntu kwina mbere kwa weke oneni ya TV ya ukuma ria twina mbere kwa tukiambagiria na kuringana na kilometer yakwa ekambira tutie na bonge na nane ntie na bonge kinyanio tatio kuendelea tu obwega kabudira bambitaga ni Faminas wa Kimathi.